Id-Deputat Nazzjonalista Tonio Fenech qal li mhuwiex f'pożizzjoni li jippubblika l-imejls kollha li għaddew mill-Google Group li kien imexxi u li sar magħruf bħala l-grupp ta' spjunaġġ. F'intervista ma' The Malta Independent, Fenech reġa' ddefenda l-impjegati pubbliċi fil-grupp għaskontu dak li kienu qed jagħmlu kien biss kwistjoni ta' assoċjazzjoni politika. Da minkejja li emails ippubblikati jiġdu li għadda tarif sensittiv li ma kienx għadu pubbliku. Iżda meta mitlub biex jippubblika l-emails kollha li għaddew ġab kull skuża biex ma jagħmilx dan. Fenech qal li m'għandux kopja tal-emails. No, I don't keep such records. That's why we use the Google group. You know, I don't stay printing every email that we cross over a Google group. You can just keep a soft copy. No, I don't. I don't even have the soft copy of when I was minister of the data I used to have. Bil-ġurnalisti wieġeb li normalment dawn jinżammu f'forma ta' soft copy. Tonio Fenech qal li m'għamilx dan għax il-kompjuter jibda jaħdem iktar bil-mod jekk wieħed iżomm ħafna tarif fuqu. I don't need to keep copies of everything myself. I mean, in reality, a computer slows down if you keep too much information on it. Il-ġurnalist Jacob Borch reġa' ribatta u qalu li jeżistu aċċessorji esterni biex wieħed jaħżen it-tarif fuqhom u hawn Tonio Fenech wieġeb li ma kellux għalfejn jidħol fi spiża bħal din. Anke jekk din hija xi ħaġa li tiswa ftit 20 ta' euro. Yes, but why should I have gone into such a cost? It's always good to have records. But why I don't deem it that it was of any worth holding such a record. That's not the issue. Fl-intervista Tonio Fenech sostna li kellu iktar tarif minn dak li seta' kiseb fil-Google Group iżda b'differenza minn kif għamel f'realtà qasrura milli jsemmi li kienet jikseb it-tarif mingħand l-eks direttur tal-NSO Michael Ross innifsu. Dan għax wara l-istess Ross ċaħat u qal li qatt ma ta' pariri l-Partit Nazzjonalista kemm dan fil-kariga jew kien imsieħeb f'xi grupp simili.